Ka jiang seng samla jung ka KJP sinot sepngi ka balalong ha ka balang presbyterian nong presbyteri kalapoi no sya ka bakut akas ngi ublay ka arposan tarik rempang arjar arposau. Ka balang presbyterian nong kalapan kre ban penlong ka jiang seng pajba hamadan hari namar ka jing pentut jung ka mariang na uslap ka balawan ra kamtam ka jing keti lapelong no haying mane. Barwarlah ka negasngi lasaki ka jing pentut ka mariang hari baru ka jing pendap ka ban syakri ya ublay kalong ka bayai bayai renti ha ka bagi pajrungai wala pedeng ka jing kriat jong kasuny beneng kilawan masngap bersyashkor iki kubor baki syakri jong ublay kelasam habaro arsin ke jing seng pajbat ha ka jing seng ka banengkong lasam ya ka kubor do rebran IM nungsi ubala kran chapang ka jing im jinglong jong ki kun samla kristan ha ka juk ka bamenta ki balangam no ha ki ek jing sung bah jong ka perthei da ka ba pensyong nong rim da ka shithi ka banengkong upol syaki nong rum kalanong ka bakar ar berkarkhot ka baar ka baong barwato peniasrim merengkat ilade bar ka perthei Henry tu penkaladur no ila dekeng. Katbah ka jingseng ka baarsin. Lasame ka kubor no Reverend Dr. MJ Hanyuta. Ha kini ka jingseng pajba ala penrahamru ulang bara kisur jingruai. Barha ka jingseng ka manengkong. Layu ka jingruai na ka jingseng kana balang nong Standing kwaya jingseng samla mairang presbyteri. Standing kwayar mubu ribuhoi presbyteri. Standing kwayar lekse presbyteri. Berka standing kwayar jong ka KJP senot sepngi. Ha ka jingseng ka baarsin layu ka jingruai kwayar bakentup na ka jingseng samla balang presbyterian nong standing kwayar paryong presbyteri standing kwayar soyong presbyteri berka standing kwayar jong ka jingseng samla KJP senot sepngi.
Namtin kat mengilak Malaysia mansngap yang kebor katin hidung lain. Kenapa pun Muslim? Dongnya pai no saya kebor katin hidung lain. Kebah nadon banbu breng duni hai kan kebor berkatlimat konta. Kanong rim kebah ngalabu yang kebor kebah nadon berdeslok breng duni kebor golong. Na kasiti kejong pol cikin nomro. Kalau nom bekat pangan kule yang dari khot kebaan. Iketin babarok lagi yang sebelum dan bahagilah dan bahan. Dari khot kebaan kebang kune. Batu wat pensrim rengkat ialah di bat kene percaya. Yang itu penkelah durno ialah di ken.
daga jing temai yang jengmut joki nang bapinyo tip kaba kumno kalong kamon ke jomblay kaba phang bat kaba pensop hae bat kaba janai ke nagani ka bentang na tim ke jomblay ngakwa ban ciptangi kita bisenter pahman tu jomblay khot ba kaba ombat tu wat pensindur lati rengka bat di kepertai kau ni cakap kubur ke tim ke jomblay dengan hai sistem bat dari jumlah ini baik. Abnei baruka bagi kaki bangnen. Karena kedusin kupabi pengiokala penonpau kertiket juga disney jumlah. Kalau lot pengenai mu eme bagi pendon pura meketeng jumlah. Nama pemilong eme bertang eme uble jungi belagi jengi jaga jengi bokla berkebayang uble jumlah. Baru beli jungi bom juga kaprim lagi jungi kemat. Hari bidon bagi hamala kemat juga jingkim jungi. Ngai mu yang mea beli mana di kupor kubakor dor berkebakentang Bamisya semua bahaya ni kubikun bijong mea beli. Bang dia bandon hanya di kijing kubakentang bijong mea. Bang syukri yang mea berkendang buram keteng bijong mea beli. Atau waktu sindur ya de rengka batani. Kiparabangai pergi cabangi pulih ke Bible ketin ke jomblay. Ngilang badin siam badai Yohanes. Berlaku bun sin sepangkan ke pertai. Lagi pulih ke gospel ke Yohanes badai city ke Yohanes. Kenapa bun sin Yohanes keren sepang ke pertai. Berbangan tapak depon. Upor bunsin hakatin gitu keren sepang kali kepertai bahkan ini kon kebal kulit dan stik tumpol sekitar burung kalau keba kata di kon keba aru wong batu wat pensim dur nanti rengka bahkan ini kepertai kejingun jagatin percaya hangi kalau dia kata barok kebangilan panyo i dan hikmat bijong ini. Kebangilan panyo sengeu dan skor bijong ini. Kebangilan panyo ma dan kecentur, panyo sma dan kemur, panyo ta dan kiti. Kita tidak percaya. Dan gue patitin ikut eka kepercaya do. Kata kemur bagi eke kita kerja do, om kita kerja musim, kita tidak kepercaya. Lalu kita tidak hijau kepercaya. Norai seperti mulai om, kie bagi tenang, kita bangru kepercaya om norai seperti. Siap kita mulai om, batu akan sim turun di lengkap bateri percaya. Kenapa sejauh kelah di perabangan ini balai bakatin di jomblay kakangnya ni bangin day bat muslim do dari rengkat batu wat beliau atiwah kemudian kan dan kemauan kipor bangin anak ali kita school step kita hikai harus sampai ke situ hikai ni yang bang atli kentin wat kau yang kedai W adiwat, baru yang kedai W adiwat. W adiwat yang berbuat kedai boleh jatuh. Kedai W adiwat pada kedai ketinkan. Waktu wakil wadlek ekani, lalu wadlek ekatai. Kedai ketinkan. Padahal di Bible ketin kita play, lalu dendam dengan ketin. Batu wat bersindur lagi. Rengka bakari kepercayaan. Do not be conformed to this world on the team di jomblay. Bagilah masuk pelalap bagi jemaah, boleh bagi team di jomblay. Kakang ini bagi mendai bermusim durian di rengka bakari percayaan. Hendai berkelah durian di ngaji di jomblay percayaan kepada saudara jadi. Gua kata kenapa
kamsyai yang kini berta bangnya kai di kato kat negeri kimat kebang adon pada keren di kepul ringkat kat kepada kolong nama ba uskim bat unong senja jadi perkai udai usaita badai no kata tahu bagat tim di jomblay kakang ini banginte bang muslim dunia di ringkat pada perkai nama ba ublay di perkai uskim di perkai bat unong senja di perkai ong kawai dulu udai usaita Usaitan udai uskim di perkai. He is the prince of this world. Tim di jomblay Yohanes hadal nang bukan sau di kot pelai kopong nama uskim juga di perkai unwan Henry umdan ERUM hana penggetir di jomblay nanti susu Yohanes hadal nang bukan lai di kot pelai kopong minta insyaallah sebab ya uskim jom dari perkai kebangun usaitan nanta ketin kita play itu lagi usaitan deru ublay juga di perkai. He is the God of this world ketin kita play senang pol lagi siti kuan kalau kita cekin nang korin kalau nang pasau kalau kita pasau wong kuning wong hana bau ublay juga di perkai ulang marano yang jimur jom kita di bongeng nang bagai jingsai ke gospel ke buang Chris ubalang hanya dulu blay kan om tengshan lagi om ketin blay udah blay juga pergi nanti susu usaitan udah unong sencara jangan pergi. He is the ruler of this world. We are this one, bang percaya berakawai, kacia kau hampa dengan jing senjata, dengan setan. The whole world is under the control of the evil one. Orang tin di jomblay. Sengapung Yohanes ada citi kebalekong kalau persang dari kot kebakat kendai wong kumne. Wong intip bangilong noble. Baru baka percaya berakawai, kacia kau hampa bersedia orang tin di jomblay. Bagi malu para Bible ketin di jomblay itu ini pauni im juga percaya, ublay juga percaya, unong senjata juga percaya, ubedai setan, problem syaitan, baju try dengan Jesus Kristus dan darah percaya, dan bola lagi alam yang try Jesus ulung menjerongnya. Bagi ini aku lagi himar percaya baru. Bagi burung yang burung jengki baroru. Barong yang kita kiai barongan air. Ada bidem ban mana yang penggune ublay percaya muslim juga percaya setan yang ublay Yesus. Bagai mana kita tahu apa itu bagai Bible ketin di ublay katanya nak bepi pengimdai dari lewat. Ban muslim dor yang di rengkal pas dari percaya. Nama yang muslim dor yang di rengkal pas dari percaya kebawa mengilong ikon yang setan ilong kibaya trailer rengkal dan padu. Ide itu setan muslim juga itu. Pada tangin deh ban muslim dor yang di rengkal dan kebaang parpalay pakatin hidung mereka kang ini mengindai berbersindur dari lengkap menteri percaya tolong nama mengindai hijau kani percaya mengindai lu tradisional hijau kani percaya kebaang ketin kejong belai kejusyai ini ke om badai hanya dipercaya bayu beriu lani beriu laka padahal rukim hadu panayau om Yohanes sakalong makan beriu dari kot arwe. It is into this world that men are born and yet they live till they die. Om Bible ketin di jomblay hari lawa itu ini berkembang dari kisah pemenang berbentuk Kristen. Ngimde hijau kali putih, langit
Langi don ka, ni syong sa ka, ni trai ni ta ka, hele nyum de ki jong perthe. Wei no thọ menteri wong kumne. Wong Christian are not of this world, even though they live in the world and participate in its activities. Ki Kristen kim de ki jong perthe. Lagi yang di dalam hati percaya, lagi tren kita hati percaya, kalian nyimpi kita percaya. Baru terakhir itu Yesus Kristus, kalian percaya kata. Lagi pilih Nabi Siti kita Yohanes, kalau bakat sandal bakat kendai, terakhir Yesus uang kembali. Uang lada, pilong naga jauh percaya. Kata percaya kendai yang kejauh. Henlay na magkimlang na gajong pertay. Henlay nga ngajit yapi na gajong pertay. Namatagay kita ko pertay. Asyun yapi om traisu. Ngimde yung pertay. Ngimde yung pertay. Susu upay Yesu ang hagajong na gospel gajong yones. Kalong bakat niya berkat niya kong kumne. Wang kimlang na gajong pertay. Kumpanya ngamlong na jong pertay. Lakai yung try Yesu hande pertay. Ulai ulasa pertay lata lai presnem hande pertay. Hande onde jong pertay. Bagaimana piru lambai ngimde jong pertay. Bagaimana bayi tungin kemau pada taya kini kecicisan. Bagaimana pi ngimde ki jong kari pertay. Lagi im bagi dalam hande pertay. Hendak ngimde ki jong pertay. Namanya ki bangen dan ni Kristen. Lanyau kum ki bayap na pertay ong ketin ki jong play. The believer is regarded as dead to the world ong ketin ki jong play. Lalu boleh pol ceksti segi kolosai kalau kebalai ikut kebalai wong ni wong nama pilayam no bagi kecing im jopi laburi lem bang Chris haule ilmu pilayam no lagi eke di jauh dari kepercay bagaimana kata di Kristen kata im dei bermusim durian di rengkat kepercay hari ini berpengadur loyal di kita berdepan yadi berdepan yadi nanti eke hijau kani tu perteh ke Bible ketin hidung playground the Christian are to be separated from this world ki Kristen kita berdepan yadi na kani perteh om Bible ketin hidung play habis ti hidung Jacob kenam penegong dari khas dunia ketin hidung play kumle Wangi day panvino yadi baklan to dia na kajong kapertay pongkatin di jumlay ring yadi baklan to dia berapa ini tungin kemau pada jinglong Allah pada jing muslim demi yadi ringkat pada di pertay kalau kejing syun yumlay walaupun muslim do yadi pada di pertay Kemana berbilang inang sun jomble. The Bible on friendship with the world is enmity toward God. Jacob haganang basaw kerikot basaw ang gumne. Wang hanto pintip bagantana kejing yalo baga pertay. Dalam kejing sun jomble. Nama kata uno ru ubamon barlong ulo pertay. Upenlong yadi ubasun yo bleke ong getin yo. Orang yang bersibdo ada pertay. Kenal pengisun yo bleke. Ngimlong suki lok kita bleke. Ngimlong suki kor kibain kita bleke. Berapa ngai Tuhan Yesus Kristus. Nalor bangimde kita kari pertay. Manga bermati ngimde ro itraisno hagani pertay ong getin kita bleke. Upol ujuban kenal yang berabangin uang
Bangim day ki jom dari pertai. Maka jinglong trai sinong demiru kam day hadan pertai ompor usakri jom day. Sengap pol ongkumne hadan siti si Filipi kalau belai ke kot warko ongkumne. Wong nama ke jinglong trai sinong demi kalau hantai yang lain ompor. Baru Paul berkata, bukan mau jadi Kristen kepada orang Filipi. You are a colony of heaven. You are the citizen of heaven. Phi bilang senang juga plan. Phi bilang try senang juga plan. Paul, nama tahu Paul, kau yang berapa kepada orang Filipi. Im kucing im kepada dur ringkat the gospel of Jesus Christ. Live as citizen of heavenly empire, or live a life worthy of the gospel of Christ on the ketian bidang lain. Upang tambah garukong kucing im jumpi. Kepada dur pada gospel of Jesus Christ. Hai ramai cuma. Abang ibu, hanya di sini, ibu ini. Bon, ikut sama, tuan. Dia kesulitan, hanya di sekolah seperti. Iam, hanya bam, hanya be. Iam, hanya kamoria, hanya kamduti. Iam, hanya di snow ha, ibu punjat jauh pertai. Soitan muslim baru belai diberi pertai warna terwa hari jengim johal berjam ni babun kibla syaktek merawno bagi berilang merawno dau soitan muslim juga jentu nungguai sensi uruhai buah kome kebuhun baklim soitan bilang hadam jungi ke tolong jadi sedih bagi gini kebar ke jombleng hari ke setiap ke kau yang ada piku pikun stalla juga sinar ke kau yang ada pi kilong mi juga sinar baru lagi sumpti lang berdebat baru lagi bersindur yang di rengkat pergi pergi. Ubelai kuat ini hari ke setiap daga kecil hidupku. Wang menghindari bersindur yang di rengkat pergi. Nama menghindari itu pergi. Menghindari itu kitrai senang hamil pergi. Kau kuat ini menghindari kecil kepada tidur rengkat pergi gospel Bahagano mangkapor kekelima. Kau boleh umat mengkot nak yang ini nak kena keportation besar. Ini orang boleh terangkat boleh hal terkami kebab pernah kebab si yang isi bagi pun samla dibuat yang kecil stop bagi kita juga pertai. Agak bang tadi juga pertai. Pun sin kau pastor kinum serai juga balang abang ilek bagi sunok bat itu di belakang agak bang tadi. Bunsin kijupla kijatukyo nama bagsusi pastor. Imnang yo tia imnang yo der. Kador ni snosi kabakthang kabajur hanya dodu hanya jikim jungi. Banmanta iman no ites no yang ini. Kenang man yo kajik susuk bangin kelihatan no yang kajik susi yang kajik kuslai juga jikim yo. Hari lebih cuma kepercayaan kijing snow aja kepercayaan kimla panai ngabarpi yang kijing snow pakai jing kemen ke masih siapa lebih. Bagaimana kita tahu bau nuhai seperti bro urwai yang itu kijing wai kebangi barok isu bang kawan wai. Wongko try jisu tak hamehi ngasyam jing snow jing kemen sharum shaneng ngawan taslam. Tan hame ngarasyam pengurus muslim. Pengurus muslim
record kebar wong susu kembe wong kiung ke pertei keladi jing siang kim la pandu kiwei kilan ngelap persya kim yarap ruh wong ruai mesti pada koros wong tang Jisu balapan hum ya kamen sim jonga jing men bakrao Jisu meana wong ruai mesti lebih jonga kalau dikuat mana dia jing sup bagi jing men ke basisha ke jing im jompi simet haji yin kisem jompi hai syutrai begnong bagi jompi Yesus Kristus nama kita mau balabanai nama rapi yang jing sup bagi jing men ke basisha ke jing im ke jongi mau laus im jongi jing sup. He's the Prince of Peace. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center